kuva Yuri Animate umutoza wa Rayon Sport yagera mu Rwanda, Rayon Sport itakaje umukino ari we uri kuyitoza. Ese ibi byatewe n'iki? Ni iki cyihishe inyuma yo gutsindwa kwa Rayon, itsindwa na Musanze igitego kimwe ku busa? Nicyo cyatandukanije izi mpande zombi. Intandaro yo gutsindwa ni iyihe? Iyi ni Viva Rayon Sport TV, kanda subscribe tubane muri aya makuru agiye atandukanye by'umwihariko ya Rayon Sport. Ngewe ndi Tuyishime Gerbert, ni ngiye mubana. Hanyuma ikiganiro cyacu ubonye ujye wibuka kuduha like, nibiba ngombwa rwose dusangize n'igitekerezo cyawe, tujye tugenda tuganira cyane cyane kuri iyi Rayon Sport. Ni match yatangiye ku isaha y'isa 12 yari yakiriwe n'ikipe ya Rayon Sport kuri Kigali Pele Stadium. Amakipe yombi arakina bisanzwe, wenda mbaciriye muri line-up cyangwa se 11. Umutoza Shira Amatsiko yari yamanukanye kuri uyu mugoroba kugira ngo manze mwumve impinduka yari yakoze. Nta nubwo ari nyinshi, ariko akaba ari impinduka zimuganishije gutakaza amanota 3 ya mbere. Byinshi byabaye muri uyu mukino. Mwizamu hararimo Kadime Ndiaye, uyu yarateye inshinge kuko umukino uheruka wa Vision yari yavunitse, ariko umutoza atinye gukiramo Charles Bare. Kadime Ndiaye yarari ku nshinge. Umutima wa defense hararimo Nsabimana Mabure na Mitima yari yagarutse. Hanyuma Muhire Keve, Sori gato, Hakim ari kuri 3, Serumoga ari kuri 2, Keva ari kuri 6, Mediane yafatanyaga na Kalisa Rashidi na Kanamugire, Pascal araca ku ruhande rumwe, Arsena aca ku rundi, Charles Barata izamu. Ushobora kwibaza ngo ni iki gitumye Rayon Sport itakaza uyu mukino? Nkuko n'ubundi titre yacu yavugaga, niko nari nteruye ngiye nibaza impamvu yihishe inyuma y'itsindwa rya Rayon Sport. Muri iki cyumweru gishize, abantu mwakurikiranye ibiganiro bitandukanye bya Viva Rayon Sport TV ahangaha, namanutse mbabwira ko muri Rayon Sport hari kuvugwamo ikibazo cy'inzara mu bakinnyi. Nubwo bwose hari gukorwa imishinga, ku munsi w'ejo twabagejeho ikindi kiganiro cy'uburyo bafunguye Gikundiro Shop, ariko abakinnyi y'amezi n'ubundi n'abiri badahembwa. Iyo ni impamvu ya mbere nagarutseho, ndayitotora ndayivuga, mbona bamwe ntibabyumva, ariko abakinnyi ba Rayon Sport amezi agiye kuba 2 rwose batazi cyitwa gafaranga, batazi cyitwa prime. Ibyo byatumye morale yabo hari ukuntu yasubiye hasi. Turiko turavuga ikintu cyihishe inyuma y'intsinzwi ya Rayon. Icyihishe inyuma y'intsinzwi ya Rayon aho ngaho hari hanze y'ikibuga. Turaje tubitotore byose tubisesengura. Hanyuma mu kibuga Rayon Sport yongeye kuzira kandi kutagira bataka. Aba bataka ba Rayon Sport mwoka byaramwe, yaba uyu Charles Bare, yaba Pascal waje kujyamo Petit Messi nawe bakizemo by'amaburaburizo kubera Haji yasubiye inyuma bagakiramo Petit Messi nawe ukina ibintu ubona byacyana. Ibi bintu ntago biri gutanga umusaruro. Rudasingwa Prince nawe uzasimbuye Super Sub rimwe na rimwe akakibona akakigwaho ukuntu. Match ntabwo ayirangije, birangiye agiye muri ambulance, ahubwo tunamutangira isengesho bize kuba amahoro, bize kurangira ari amahoro. Umunyezamu wa Musanze nawe uyu munsi yigaragaje. Ibyo nabyo ntago twabura kubigarukaho, nabyo ngo tubihereze indi factor yatumye Rayon Sport idakina. Ariko wajya kureba moraroma cyangwa se ku kijyanye na morale y'abakinnyi, uyu munsi cyari kiri hasi. Umutoza Shira Amatsiko kuwa 4 yazindutse avugana na staff ya Rayon Sport, ayivugisha tabaza babwira ko abakinnyi bakeneye umushahara, ababwira ko abakinnyi bakeneye prime. Aya ni amakuru ngiye mba nicaranye. Nyuma yo gutsinda match ya Vision, abakinnyi ntibabone prime, ntibahembwe. Yari match y'igikombe cy'amahoro bakinnye kuwa 2 kuwa 3 niba nibuka neza. Nta kintu kuri iyo match bahawe. Bamanutse muri iki kibuga, yaba umutoza Shira Amatsiko abizi neza ko abakinnyi batari muri forme, yavugije induru mu buyobozi aratabaza, ariko nta cyakozwe. Ntihagire uwibaza ngo ese Rayon Sport iguye he? Ese Rayon Sport iba ikipe yo kurushwa na Musanze kugeza aho Musanze yitsinda? Nta kindi,
bamuhire Keve tubonye kuri iyi match bari hasi, bari ku rwego rwo hasi. Kalisa Rashidi bari hasi ntabo nabonye. Defense igitego Musanze yatsinza kuri Viva Rayon Sport kiriho. Niba utakirebye reba hasi nkuru yabanjije ngiyi kiriho. Pauvre marquage witwa Mitima Isaac na Nsabimana Aimable. Umusore w'ikipe ya Musanze bakase kufra sanga hagararanye na Kadime Ndiaye bonyine. Nta kindi yari gukora nk'umukinnyi nyine uretse kudepoza. Ibi biraza kugorana. Igihe nta gikozwe mu maguru mashya muri Rayon Sport biraza kugorana. Match ziraza kuba nyinshi. Match ikurikira Rayon Sport irajya kwa Sunrise. Match ikurikira Sunrise Rayon Sport iracakirana na APR. Ibintu birakomeye. Gutakaza iyi match kuri Rayon Sport bivuze iki? Ushobora kwicara ukiyumvira ukibaza ukuntu Rayon Sport yari itangiye kwegera APR gake gake. APR nayo wabonaga ko isa naho itangiye kugenda iregeza ukuri iregeza akagozi, ariko ikosa rimwe gusa APR hiti gusiga. Nta nubwo nzi niba amahirwe yarahari azongera kubaho. Dore nk'ubu ku rutonde rwa shampiyona APR ifite 46 n'imikino 2 igomba gukina. Rayon Sport ifite 42 n'imikino yose yuzuye 22. Ubwo ku rutonde rwa shampiyona icyo bivuze ni iki? Bivuze ko APR tarakina imikino 2 yayo ifite. Harimo umwe wa shampiyona izakina muri weekend izaba yari gukina n'ikipe ya Mukura Huye, hakabamo n'umukino w'ikirarane wundi ifite. Bivuze ko sofa APR iri kurusha Rayon Sport amanota 4 itarakina imikino 2. Uribaza iki? Rayon Sport ni iki niyo mikino 2? Ubwo fata 6 yongera kurani amanota zaba baye 10 monshere, kandi ufite na match zaguhuza na APR FC. Tutakwizeza abantu 100% ngo tubabwire ngo Rayon Sport izayitsinda. Uwayezu Jean Fidel ndatanga ubutumwa, ngiye ndatanga message nka Tuyishime Gerbert nk'umunyamakuru ukurikiranye iyi match ya Rayon Sport. Narinzi ikibazo kiri muri Rayon, abayobozi bari bazi ikibazo muri Rayon, cyakoze byagerageje gukavaringwa bihishwa abafana ntabwo bamenye ikibazo kiri muri Rayon, cyane kimishahara. Nubwo bwose twagerageje kugikomozaho gato cyane tugahita tubireka, ariko ibi bitumye momentum w'ini ikipe ya Rayon Sport isihagararira hangaha. Rayon Sport itakaje amahirwe yo gukomeza kotsa igitutu APR FC, igarura Musanze FC mu guhanganira byibura umwanya wa 2, kuko nayo ihisize imbere. Musanze nayo ihise yegera imbere. Ubu ngubu bibaye ya 3 n'amanota 41. Rayon Sport isigaje irusha inota 1. Nukuvuga ngo Rayon Sport ikoze ikosa rito cyane. Musanze ikigaragaza irahita ica kuri Rayon. Bwa mbere muri shampiyona Musanze FC itsinze Rayon Sport umukino ubanza no kwishyura. Umukino ubanza Musanze rwose yafashe Rayon imusanze irayikabukira, irayibwira ati bimeze biti. Prince Rudasingwa ngiye niwe nsengeye wagonganye na Aniseti Muhire Gasongo. Cyakoze Gasongo ye yitaweho ahangaha ku bitaro, uretse ko nawe imodoka yaje nyuma ikamutwara, ariko mureke dusengere Rudasingwa. Rayon Sport igire gukubitwa umukino, igire no gutakaza umukinnyi, aka nagahinda gakomeye cyane. Ariko ibi ngibi ngewe natanze integuza hakiri kare, ndavuga ati mwoka byaramwe ko Julian Metari gutabaza bikaba byagizwe ibanga, bikaba byagizwe ubwiru, mwakoze iyo bwabaga abakinnyi bagahembwa. Kibazo gikomeye cyane. None umukino wa mbere tayari Rayon Sport irawukubiswe. Match irakurikiraho barajya kwa Sunrise.
mbonye abakinnyi ba Rayon Sport batari mu mukino na gato. Match bagerageje barahanahana, Charles Bare agerageza gushota, abarimo bande bose barikamata, ariko Musanze match ibanza niyo kwishyura kuri ekipe nka Rayon Sport nta gikuba gicitse, kuko n'ubundi ni shampiyona byagaragaraga ko Rayon Sport iri kugenda ivaho, cyangwa se n'ubundi yari yaravuyeho. APRFC yari ibaye nk'iyirindiye kugira ngo byibura tubone shampiyona igana ku musozi irimo akantu ka crossage, irimo akantu kihangana, ariko ntabwo bikunze. APRFC isivuga ati, Rayon Sport isivuga ati twebwe ntabwo turengaha, kuko gutsindwa na Musanze wayakiriye kuri Kigali Pele Stadium ku itara. Musanze ikipe tuzi itagishobora gukinira ku bibuga bya tapi, Musanze tuzi ikinira ku bibuga Musanze bimeze nabi, Musanze ikazi kagutsinda. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye cyane. Imikino siri imbere wakwizeza icy'abafana. Nibyo mwafunguye shop, twarabishimye. N'uyu munsi nabonye abafana bakeye kuri Kigali Pele Stadium baje gushyigikira Rayon, basa neza pe. Ariko mbere y'ibyo byose ikintu kibanza ni intsinzi. Abafana ba Rayon Sport bakeneye intsinzi, icyo nicyo cya mbere, ibindi byose biza nyuma. Amakoti bayambaye, amajakete bayahashye, ariko ikipe iratsinzwe. Ushobora kwibaza ngo ese ibi byo turabibaza ndi, iyi ntsinzwe turayibaza ndi? Icya mbere ngewe abakinnyi ntago mbaveba. Umuntu uraza kujya kwicara aho ngaho kuri table akicara akanaliza abakinnyi, agakora rating y'abakinnyi mu kibuga, akavuga ibi nibi mu kibuga, ntabwo ndi kumwe nawe, ngiye nitandukanije nawe. Ikintu ndi kuvuga ni imitegurire ya Rayon Sport. Umutoza Julian Mete yatangaje ihoni ry'integuza hakiri kare, yatabaje hakiri kare, aravuga ati nyabuneka mwatabaye k'abakinnyi bari gutabaza. Ibyo byose ntabyumvishwe. Uyu munsi ngiye manutse rwose nanarakaye, sorry to mention so, manutse kuri iyi match nababaye, nyuma yuko nkoze ikiganiro anga kuri Rayon Sport TV n'ubundi ntabariza abakinnyi, bakaba barinze kujya kuri iyi match ya Musanze, nta cyakozwe bitumye batakaza amanota. Ndababaye n'abari aho bari ndabizi barababaye. Wenda abantu bashobora kuvuga ngo nibyo by'umupira, ni gutsindwa no kunganya, ariko se mbere y'ibyo turabanza tukareba ngo wateguye ute kugira ngo tuvuge ngo umupira ngo ni ibintu bibiri, gutsindwa no kunganya. Wateguye neza, bigenda neza, mureke tugendane neza rwose, abantu tugendane neza tudasitazanya, turebere hamwe impamvu y'iyi ntsinzwe imbere y'abafana. Abakinnyi bari hasi tujye dushima tunanenge. Niba Rayon Sport yitwaye neza ahangaha kuri Viva, ndaza nkababwira ngo Rayon Sport uyu munsi mbonye iri hejuru. Niba yakoze ikintu cyiza tukagishima, ariko uyu munsi wa none ngendagaya kuba twarakoze integuza intabaza. Rayon Sport n'ubundi ikaba yagiye mu kibuga kuri uyu mugoroba, abakinnyi nta kintu bafite. Nirinze gukomeza gukurura aya makuru, gukomeza gukurura inkuru mbere yuko match ikinwa, kugira ngo ntaza gukura ikipe mu murongo. Ariko niba Rayon Sport itsinzwe match,
utabivuzeho n'ikindi gihe byaba. Mu kibuga ntabwo ndirirwa ngaruka ngo mbahereza analize ngo mbabwire ngo byari bimeze uku ngo hasimbuye uyu n'uyu. Icyo mbonye kimwe ni Rayon Sport itari iri hejuru pe muri uyu mukino, itari ifite morale na nkeya, yari hasi Rayon Sport. Ubwo rero bantu mushinzwe kuba mwagira icyo mukora, mubikurikirane byibura match ya Sunrise, match ya APRFC iri imbere, abakinnyi bazaye bahawe ibyo bagombwa, match iratakajwe, ikipe itsinzwe twese turabibonye. Ntago ndafata Yuri Animete ku gakanu, nta nubwo ndafata umukinnyi wari wese ku gakanu, sindavuga ngo Mitima na Nsayimana Aimable pauvre marikage, sindavuga ngo Mediane ya Muhirekevu uyu munsi yari iri hasi na baroje waje no kuvamo, ahubwo ndavuga ngo ikibazo kiri mu bijyanye n'amafaranga gishakirwa umuti mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Ngiye nta nubwo ndarenzaho ibindi byari ibyo. Icyitwa umusaruro wo mu kibuga w'abakinnyi aho biva byose barategurwa, kandi iki kiganiro nagikoze mbere, integuzanye nayitanze mbere, nakanze green light yakiri kare, ndavuga ati ni mutabare. Ariko ubwo reka twizere kubwo dutakaje amanota 3 atuma Rayon Sport igiye gusubira inyuma, byibura ku yindi mikino izakurikira hari uko bizaba byakozwe, hari ikizaba cyakozwe mu maguru mashya, reka bari uko nk'uko n'imagine. Hanyuma rero iyi ni Viva Rayon Sport TV, ukunze ibiganiro byacu tukugezaho, twemerera dukandire subscribe, turebe ko twakuzuza 10,000 muri uku kwezi kwa kabiri, hasigaye iminsi barirwa ku ntoki. Hanyuma kandi uyibuka gutanga like, comment, nibibanga ngo kandi na share. Njye nari Tuyishime Gerbert, Rayon kuri mugabo biradutenguke, nanavuga ngo pole sana kuba Rayon mwese bo muri mu gihugu.